Philani is a very supportive guy ka sweswo swa ku tala hi mhaka ku they abuse him as well. Hi mhaka they think bari ntlunya va n'wi abuse ngopfu Philani supporting people's events. They hardly support him in anything. Every time sama karhi kombela ti-fit. But he attends people's events, Philani. And for him to have that event being successful, it was very heartwarming. It was great. And big shout out to him for organizing, for good marketing. It's very good. It's all about marketing from the get-go when they were building that thing. So, and believe you me, he has a great support from the owners of that thing. And so I'm going to It's a great support. Shongi Rangani asungela kokwan Chauke a advisor kokwan Chauke marito yo akamiri. Heti makata kokwan Chauke baka vanga yangi a Gaza Kitchen. Kube kokwan Chauke Philani yena iba saputini ka Gaza Kitchen. And babe kona premier step manager Philani vusiku byo leha swinene and a ku ri vona va ri one ka ti-influencer mara kokwan Chauke a va yangi ka Gaza Kitchen proper. Hi teka yini ka mhaka leyi? Let me break it down for you. But before hi nghena ka swo tala, I'm gonna attach clip ya Shongi Rangani loko a vulavula marito lama. Right. Leswi endlela ku tlhantlha mihleketo na ku kombisa vanhu ku vutomi a hi bya ka Ngobeni, a hi bya ka Rangani, a hi bya ka Rikhotso. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand. Loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Yeah. Jaime tu. Mai va jaru kula impacha tanuna shiti. Yemaneme amugala ka de channel that matters. Ambokwata. Yai. Walava. Awlavi. Itazuku Yawen Yemanemi Amugalaka, the only channel that matters to one. Nikomela Olaika video. It's my birth month on the 27th of June. It's my birthday. So please subscribe, help me to reach 27,000 subscribers by this date on the 27th of June. Let's do the right thing. Subscribe, like the video, comment, share. Before you get you can when utwenga ku Shongi Rangani are right now. Kuba advise kokwan Chauke na. First iman Shongi Rangani I munhu lweyi asazi vulavula leswi swa history ya vona ya ku phunta leswi hi lava swona. Inqambi, it ends there. I munhu lweyi anga artist, I munhu lweyi anga langutela ku buka hi kokwan Chauke msiku rin'wanyana. Mara hi ku ya hi mina marito lama anga ma vulavula la ka clip liya I ma vulavula hi mhaka ku she's buying faces. Ele ku endleni ka vanhu vo karhi ku va tsaka hi mani hi kokwan Chauke hi mhaka kokwan Fonyo currently a hi munhu loyi a nga le ku rhandziweni, I munhu loyi a nga le ku solasoliweni hi vanhu vo tala. And kokwan Chauke bowed in ku ri I ta ya ka Gaza Kitchen a ya tlhava le a ya support manager Philani. Mara sweswo kokwan Chauke a swi bohi, take it from me. Loko wehe sweswi u subscribe in ka channel ya mina, it doesn't mean that I don't appreciate your support. Loko
where uta ufika unipfuna hi something evuton'wini bya mina, you are not creating an obligation. A wu ni vangeli xikweleti, a wu ni vangeli loko u ni sapota hi ku ni rhandza, right? U ni sapota u lava ku vona ni humelela, and hayi ku wa ni ku naveleli swa kahle, right? Shongi Rangani in the same clip says ku a ni rhandzi swo phawula mina ni nge mfoneli, then why a ta rasa ka social media? Xivangelo xo a fika a rasa ka social media ke a nga lava ku fonela kokwani Chauke, it means that person a nga n'wi rhandza ka kokwani Chauke. U lava cloud, she's a cloud chaser. U lava cloud na ku lava ku duma hi kokwani Chauke. Why? Because loko u ze ku a wu lava ta n'wi fonela swi lava ta n'wi puyela vanhwini muso. U lava ku twela ku u munhu nene u va kokwani Chauke. Kokwani Chauke i ndzana, i nguluve, yi dya makoko. Mara mbyeni swi vona ku voko ra kokwani Chauke ri fana ra nkata lavanda. Man twisisa. So you can't say you love someone and then instead of calling them, you embarrass them. You can't. It doesn't make any sense. If you go and support someone, you are supporting them. Slawe sweswi wo nga decide mshana khoma 100 rand leyi. Unika 100 se na mina ni fanele ni yimela siku leri na wo nga ta ku ni chekini unika 100 rand. Swi nga endleka ni ri na yo ri na ntirho. Swi nga endleka ni ri koho siku leri mara ni ri busy. So we shouldn't shine here hi vanhu van'wanyana la ku hina hi vanhu vanene. Un'wana ta ku byela ku mos no endla swo ntirho wa mina. Wata loko avuton'wini loko i la ta vona ku na ngoma yin'wana ya Tito Mboweni yiri, you know you rich when everybody say you cousin. Shasha, just go listen to that song. Loko woza i fuma misaveni u va na mali, u ta twa na maxaka man'wana u nga ma tivi va ku i va ka n'wina. Mun'witwini sweswi va ri kokwani Chauke i xaka ra vona, xaka ra ngati. And then xaka ra ngati u ya ri hlasela live on videos like that, yet u i xaka ra ngati. Never. I mhaka ku kokwani fonyo i ntlunya i bare and then everyone fane a n'wi abuse. I was on a call namuntlha nampundzu un'wana ku phela kokwani fonyo i bare loko la ku tlhavela wo yi fonela u yi pfuxela u yi themendela yini yi ta ku tlhavela. Kokwani fonyo ni kombela tinamba foni ta n'wina la ta mi themendela ni chayeke ngopfu ni tlhaveleni ka. Kokwani fonyo kokwani fonyonyo ni tlhaveleni. Shongi Rangani tlhavula marito lama ani swi tivi, I don't know your differences, and then u commentela yini u nga swi tivi ku va hambanyisa yini. You don't know it. You don't know ku valwela va le ku lweni. Though kokwani Chauke vowed to go and support Philani, kokwani Chauke a swi bohi. You know, Shongi Rangani should understand this as a woman. Philani took a platform a rhukatela nsati wa kokwani Chauke. Not even a single day kokwani fonyo loyi va ngo hi ngo ntlunya i bare a nga teka platform a rhukatela mhana Philani ku n'wana Philani ku nsati wa Philani. He never did that. Kokwani fonyo never did that. And then now, under normal circumstances, u rhukatela nsati wa mina, then mina must leave my wife, then yana tlula na weleke u rhukatela nsati wa mina. Ni hlekelela ku meni ndzhaku meni Michael Jackson loyi a nga lova ni mufi. Mi nga treat kokwani Chauke nga ku xidumbu n'wina. Because mna kokwani Chauke yi lahlini na mali ya ku tlhavela na n'wina. You can just abuse him anyhow you want, and then next thing you ta mbuka ka tigigi ta yena. Stop abusing the old man. Tsikani kokwani wa yena. Hands down, hands off kokwani Chauke, hands off kokwani fonyo. There is no way I'm going to agree to that nonsense. Kokwani Chauke must go to Gaza kitchen. Never. He must go in his will if he decides to. Mara mina sweswi ni rhukatela nsati wa wena sweswi, and then tomorrow u famba na mina. Just makes sense. I insulted your wife in front of the whole Gaza. You know? Yeah.
in front of the whole Gaza. And then men fana naku ambulo apologize mara tla mama so nga teka ti video ti clip hi ti recycle hi ti post va ko va Gaza Netflix va ti post ti clip leta ti ko ta ku swin'wana ma ku yini teka hi post ku va ti yini n'wina because n'we mina ti file hinkwato mo chuncha vari sessiongi i ri na ka Romans kuna verse leyi vulavulaka ku loko u lava ku thinta xikwembu listen to msessiongi loko u lava ku thinta xikwembu endla leswi mbilu ya wena yi nga laveki swona i twe hi mani ku kokwani cakwe la ku thinta xikwembu hallelujah amen twe hi mani ku xikwembu kokwani cakwe la ku thinta xikwembu wena. And we must always contextualize these verses when we read them. You must go read it properly. And from a pushalana lawa way. Apply your intelligence. What if someone promised to kill me? And he doesn't know, she doesn't know the differences. So we can't have that. We must not abuse Gugwanja. But in conclusion, Pilan is a very supportive guy. They abuse him as well. They think abuse Pilan, supporting people's events. They hardly support him in anything. Every time someone can fit. But he attends people's events, Pilan. And for him to have that event being successful, it was very heartwarming. It was great. And big shout out to him for organizing, for good marketing. It's very good. It's all about marketing from the get-go when they were building that thing. So, and believe you me, he has a great support from the owners of that thing. And there's a great support. And if people believe in him and then they say we invest in you, my man, they must do so. They did very well there. It was his power. And shoes and then like people love claiming easy victories and then tomorrow so big shout out to you, Manager Pili. You did very well. God bless you. Every person who against you, you hate them. You hate them personally. But that's your heart, man. Let it consume that. My baba, I mean the jarokula mbacha. I mean hands off. Kokwan fonyo. Hands off. Amanda away to Matimba. Yai nam Pambi linge diamond. Osana mino tamendera pe lagu tabeliu. Pambi linge diamond walk Pambili. Pambi lingo diamond walk Pambili. God loves us all in the name of Jesus. Amen.